ani khumakhuba ka infrastructure za khuhakikisha nde class zeru tsenjera zeru tsebetali zeru tsire mo hali ndei hali nyala khoyanza service delivery yani hali no tseriyo umonyende utsakhonyola utsakhurumishirwa ama utsakhonyola services tsekatoto za khuhakikisha nde tsukulu zeru tsere mo buchera belei tsebetali zeru tsere mo buchera belei tsenjera zeru tsere mo hali ndei hali yomo natserho amanya anu alabana nyolanga khokhonywa monjiri ndei nokhoba nende bindu byene bikholokhoba nende tsukulu tsindei bana beru balatsia balasoma buchira itapu yosi nokhoba nende tsenjera tsindei bana beru balachenditsa bindu bayira khosokoni bindu belatukha khumbandu bwangu kwa mfano khole mboli emergency ndo bano nende emergency mutoko tsa khutukha muire yoyo bwangu khu pande we infrastructure za khwakisha nde bindu byene byosi bindu balanganga social amenities byosi biri mu area yeru ne biri mu hali ndei hali nyala khutsiririza bumenyo.